Le sitori sihamba kasona bekunabafana abayi-2. So labafana laba khona lo yi-1 uthanda into e-white, then lo munye uthanda into e-black. So one day kwenzeka ukuthi lo othanda into e-white athi ndoda asabe sefuna umsebenzi endaweni ethile yabona. So lo othanda izinto ezi-white athathe iBhayibheli ahambe nalo, then bahambe balibele vele bafuna umsebenzi. Unfortunately ilanga lishona, okay, mayishona ilanga kube mnyama bangatholanga like usizo, then bachubeke balibele bahamba. Lo ophethe iBhayibheli avule iBhayibheli lakhe afunde. Lo ofake izinto ezimnyama alibele vele azimele khona le vele abalindele ukuthi acede. So bachubeke futhi bahambe labafana laba, then mabahamba kuvele ubaba ofake izinto ezimhlophe athi bafana nitukile, ngiyanibona like nitukile niyakuphi. Then lo faka izinto ezimhlophe umfana akhulume asho ukuthi abesise ngumsebenzi solibele sifuna umsebenzi ilanga lashona singalitholanga usizo. So kanjalo lo wezinto ezi-black ulibele umile uthulile instead ukuthi aresponde. So lo baba lona athi okay, mina ngizocela ukuthi ngihambe nalo muntu engimbonayo. Angisho naye lo baba lo ufaka izinto ezimhlophe, then nalo mfana lo ufaka izinto ezimhlophe. So athi mina ngizocela ukuhamba nawe mfana wami nofake izinto ezimhlophe because ngibona wena. So la siyakhona la ngingisa khona uzothola yonke into oyifunayo. Uthe lo mfana lo wezinto ezimhlophe makabheka emuva akasamboni umngani wakhe. Bye bye.